Menteri Rangba ka jela u Konrad ke sama ulapun bena halwar ka jingthau ya ka komiti ka banbu jingtho ya ka jingya lenti jong ki judgment riu garu na ka than tiban bat ki khasi jaintia na Vietnam bat Cambodia. Ngila thau ya ka komiti ka banwat benia halwar ki judgment riu lom ka Meghalaya bat banbu jingtho ya ka jingwan buhash nong ka jongki judgment riu garu hatiban bat ki khasi bat jaintia na Vietnam bat Cambodia. Katkum ka jingong ka jongu ka jingwat benia ka badang sedang kala syam ya ki babun ki jinga dei ha ka liang ka kolshor ka ktien ka thlit bat ki jingle jingkam tenrai hapreng ki pai garo bat ki nongshong snong ka tiban ya kani u Konrad ulapun pau haba ajing keren ha ka singi sedang ya ka tamasa 100 drums Wangala festival ka ba sap khandai ka balai singi ha Wangala Adam Chibagri West Garo Hills. Menteri Rangba ulapun tip ru bak sorkar jela kala shim ya ki babon ki sinja ban kentiu ya ka jingwat benia halor ka kolshor bat ka jingher pateng jo ka jatpin riu lom ka jela bat pun pau ru baling ba ka chief minister's research grant kala den ka jingwat benia bat bu jingtho ha ka bayadei bat ka kolshor ka put katam bat ki jingle jingkam tenrai jong ki pai riu lom ka jela. House number 1 ka badai ka jubilik siar jong ka 100 drums Wangala festival ka sorkar kan ai ka jingkar shan ban pelong ya ka ni ka tamasa ka bakham he shu bat ula a jingmot ru ban thaw ya ka state level committee ban pelong ya ka ni ka tamasa khnang bakan long ka bakham shongkun shu u Konrad u kentu ru ya ka jinga trilang jong ka organizing committee bat ki weipat ki kinhun seng ba pher na ka benta ka jingmanto jong ki nongshong snong ka rilum garo bat ban pene pensa bat kentiu ya ka riti dustur tenrai bat ya ka kolshor jong ki judgment riu garo nalor kata upentip ba ka jingpentre ya ka surok ban poisha Wangala Adam ka jaka pelong ya ka tamasa kalaya shakman ya ka bala mangha ka jinglut ka bakad arphok lur tingka ula ong baka jing pendap ya kan surok kan pensuk shibun bat kring shu ekipat ba bat kinongwan shangkai ban wan syak ni katamasa ha kan ka program laya don lang ru ka MLA ka Gambi Gri ka Mehtab Chandi Ajitok Sangma u Chief Secretary Dr. Shakil Ahmad Superintendent of Police West Garo Hills u Abraham T Sangma na luar kiway Such a beautiful sight, simple yet captivating, and the rhythm I think is just calling and inviting us. But I think said that this particular dance item has been taught by the Ajema bird to the archers, and the archers still today honor that teaching by the bird, and then they always dance this particular dance item. I think this dance item is one of the ways in which, it is proved that archers are very close to nature. We are made to live with nature, close to nature. But sometimes when we go away, I think it is necessary to say something about this particular, I think we can make out from the dance here. I think many of us feel like joining them, but I think this is not the right time yet. We will have to wait till 8 to join the dancers and really have it a go.
ia Professor Milton ni segapa lekarangko detailo anjing research ka kuja facts rangko anjing sandi kuja yarangko anjing sandina namgen Cekrang arubang bata Northeast ni tribe rang Indo-Tibetan Burmese tribe punin ongkata ani anjing sakan cinpuyang ia the fact andi ba badia area badia song badia biapuni mai nakya anjing ri batsen badia ramako anjing ri a yani history ko anjing detailo sandina nanggen Ini kemudian dianggap pa jauh anga committee ke sako tariha. Aru ya committee mijau mangmang misuni skang gepa meeting ko ongatso. Ya committee yo Garo Hills ni, Khasi Hills, Jenti Hills ni researchers rang members tonga. Achung uya Khasi Jentia tribe te Mon Khmer tribe ni agana. More Khmer descendants soka. Arya Mon Khmer tribe ara badia biaponi yan Cambodia, Laos, aro nakniya Vietnam side ni oka. Uni kaman alo ya committee ko ang ni tarian ni magsungani ara. Anchini researchers rangko anga Tibet si watat nakminga. Khasi Jenti Hills researchers rangko Cambodia aro Vietnam aro Laos chibak watat na magsonginga jeda kode Tibet si riangi anjingnya cekrangni actual roots rangko anjing sandina matge badia biaponi banuri apachingachim ya detail ko anjing winananggen ya magsonganiyo lalu ya committee ko chinga tariaha committee meeting bok matso aida jagatam jabrini gisepo jin salubsong plak research rangko matchotken details rangko finalize kagen uno Tibet aro nanggepa biaprangchi ya committee ni member rang ri ange research rangko kae anjingna facts rangko rak bagin uni keman pengrang tak lo bak nakapan singi at jat ni simbol rangko dak piwal ko lakan singi niam rangko riti rangko atsing pengna aro rakina atsing nanginga aro dentang level rango tsingat alo kam rangko kainga uningaman ya da alni program ba ya apsan lainon okinga. Oni ngaman ang amen kusyo ba? Amen kusyo ba? Aham sa ko akan skinga. Esibang haida sabarang mat singin sabarang mat sijengin. Diba Tibet area ni mandirang baksa. Singa ka sensen golpuna bat singa ha. Amen katarang melia. Kusekrang amen melia. Numbers rangko chanoba apsanaya. Yanon atsini connection ko masina matna. Uniga mananga amen usyuk inga aruya committee ni kamrang ni report rangko ba ta rakke nanga matna skinga. Aida member rang dungakon ya programo. Uniga man ji member rangan dungatsum anga nasimang ko sakan chiko molaska. Ya ko na simang ta rake matsote mong report rangko tsina sabit kakbo uneman arpengrang anga bangi somay ko na jawa ha andi ba kami da siyo jekon chairman akaning atsum tsnga ba tsini kita bang jaw ba tsini nokdang ni kita da alo ya Wangala festival ko da alo Manila organizing committee na tsinga belsian-tian tsinga tsini maknagata tsinga taksakiga. Uniba napsan nakke da alo nga amara magapa ko nga request ka naska
chini president secretary na je chini nokdang ni kata je contribution ko dalo chinga riang ba sirang ba odrongachim da oya chulprai ya ko ba contribution ko dao president aro secretary na da sudanga government ni kata nachim dao chinga nokdang ni kata chinga chini contribution ko na kusyo Sangsatai, simang sakkan cikon, ia lambe kepa program muna remcakswa, ribaing kepa dao salgani sagatam ni kisepo, je program rang ogen, je dakode program rang namme sok namat gen, anga simang sakkan cinan arumong songgate organizing committee ni member rang na angni namas kaniko otne aro chang satay na simang sakkan cikon metele angni agananiko angayanon dontong na usiyoka no kapay sol na simang sakkan cinan patichina Wangala Festival tangbang china at saka song aro Meghalaya State tangbang china plakon metela